Kei te pukuriri ngā kaimahi e toru rau, kua poroa o rātou tūranga mahi i te wāpu o Tāmaki Makaurau. Nō te rangi nei i puta i te kōrero, ka tukuna o rātou tūranga ki te hunga Kirimana, i te wāpu a Rāpaera Tāwhai i Kōtata Kenei. Koinei te hiahia o nā kai porotehi. Engari auare ake. Yeah, I'm upset and disappointed with the announcement. We've been under a lot of uncertainty for a long time. Engari no te rangi nei ka mahea, he ruarau iwa te kaumārua nā tūrana ka poroa. Yous are the people that have made this the most productive port in the world just about, and he's attacked you now and he's dumping you all. Engari riro atu he tūrana, ara ake he mahi hou mā te huna Kirimana. Ka tae tonu enei te tono mo enei Kirimana hau, engari ko te wanawana, mena ka wehe rātou i tēnei rōpu, i te mea kua oti i a rātou te kotahi marama e porotehi ana ki tēnei take. Te ahua nei kāre i tētahi Kirimana e pai ana ki te ahuatanga o te whānau. Mō wiri hana takuira, he toru tau noi hoki konei, engari kātahi anō ka whānau mai tana pēpi, ko ia anake te kai whānau. Ka tino ua. He orite anō hoki mō tēnei uri no te tai tokerau, māna te pata me te prāwa mo te whānau, te kaumā toru ona tau ki konei. Yeah, it's hard financially, hard emotionally, hard to plan. But the reality is that the offer that was given to us was difficult and hard to live with, and we couldn't agree to it. Kua tīmata te wāpu o Tāmaki Makaurau ki te whakamahi i nā kai Kirimana, he toto hau, he tīmata na hau. We've got a ship working down here now that's using IEAs, that's people with individual employment agreements, and they're working that ship 25% faster than it was working 3 weeks ago. I tua atu e tohu ana te uniana i te rina whakapai ki te koro matua o Tāmaki Makaurau. The Ports Company have made an appropriate resolution there, and so that is their decision. Hei tā te uniana ka korena mahi e mutu i konei, kei te whakarite rātau i tētahi āhuatana porotehi i tēnei wā, engari kāre rātau mo te whāki atu ki te marea. Rāpaera Tāwhai, Te Karere.